He āhua orite a tauranga moana ki tētahi wāhi pakanga I te wiki kua hipa ake nei. Nā ko te pirimia ko Christopher Luxon tētahi kei te mura o te ahi. In those first 3 days since that landslide occurred at the Mount Maunganui campground, every New Zealander, I'm telling you, was hoping for a miracle that I spoke to up and down this country. Nā te whānui I tēra wiki I waipukehia ngā kāinga, ngā marae puta noa I te rohe o tauranga nei. So this is our whare here, and you notice that all the carpet is wet now, and we try to keep everything above so we don't lose too much. He oe kua tukuna atu te ringa āwhina a te Kāwanatanga ki ngā rohe pēnei nā me ngā pūtea kotahi ira kati 1miriona, nā he kotahi miriona anō ki ngā marae e āwhina ana I te hunga e raru ana I tēnei parekura nui. E ai ki te mema o te waiariki a Rāwiri Waititi, he tohu tēnei kua raru te tai ao. Ko tāku e meana, ko te whaiwhai muni te he, ko ne hoki te nā mahi o te āhuarangi nei. Ko tāku e meana ki te iwi, kei te mōhio te ao katoa, kei te raruraru. Kei te raruraru a papatua nuku, kei te raruraru a nuki arangi nui. Nā runga I ngā mahi kaiapo. Kei te kaiapo I te whenua, kei te kaiapo I ngā rawa, kei te kaiapo I ngā hinu kei raru I a papatua nuku. Te kēri I aia. Ka haere tonu ngā mahi whakatewhatewha I mauao nei. Me ngā kōrero aki a Waititi. Mea te whakaaro hia, te tapu ai e waihotia e tātou ki runga I te mato o te whenua. Me pēhera tātou te whakatigatika I a tātou. Ko te āhuarangi kei te mahi tāna mahi. Engari kei te mahi tāna mahi I runga I ngā mahi a pōrearea a te tangata. Nō reira, ma te tangata anō ki te tangata whakatigatika I wana mahi, kia kauaka wenei tū āhuatanga e heipu nei ki runga I a tātou. Nā ka waiho te kupu whakamutunga ki te pirimia. Kia kaha, kia maia, kia manawa nui. Be strong, be brave, be steadfast. Thank you. Ripeka Timutimu, tuia.